Halo teman-teman, ketemu lagi di ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Hari ini aku mau isi balon warna-warni pakai air nih teman-teman. Pertama aku mau isi balon warna biru, blue color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo kita isi balon warna birunya pakai air teman-teman. Wow, yuk kita ikat teman-teman. Balon isi airnya. Terus kita isi air balon warna apa lagi nih teman-teman? Aku mau isi balon warna merah, red color, where are you? Here I am, how do you do? Ini balon warna merah nih teman-teman, yuk kita isi pakai air teman-teman. Wah, udah penuh nih teman-teman. Balon warna merahnya teman-teman. Yuk kita ikat teman-teman. Balon warna merah. Ayo kita lanjut lagi yuk teman-teman. Aku mau isi balon warna pink teman-teman. Pink color, where are you? Balon pink di mana? Di sini kita isi air. Yuk kita isi air yuk teman-teman. Wah, balonnya langsung membesar nih teman-teman. Wah, mantul. Udah besar nih teman-teman. Yuk kita ikat balon warna pinknya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yuk. Aku mau isi balon warna kuning teman-teman. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo kita isi balon warna kuning pakai air nih teman-teman. Wah, balonnya bocor nih teman-teman. Ayo kita ikat balon warna kuningnya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi yuk teman-teman. Ada balon warna hijau nih. Warna green color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo kita isi balonnya pakai air teman-teman. Oke teman-teman, kita isi balon warna hijaunya pakai air teman-teman. Wow, sudah besar nih teman-teman balonnya. Yuk kita ikat teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Cari balon airnya ada di mana ya tadi teman-teman? Wah, ada di sebelah sini teman-teman. Wah, ini ada balon warna pink teman-teman. Terus ada ondel-ondel, empo ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink nih teman-teman. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarak ondel-ondel, kita kumpulkan yuk. Wah, ada pop it rainbow berbentuk lingkaran nih teman-teman, mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman, pop it rainbow. Terus ini ada apa lagi nih? Wah, ada hewan gajah teman-teman. Belalainya panjang dan badannya besar nih. Kita kumpulkan yuk. Terus ada mobil Pertamina juga nih teman-teman. Mantul. Yuk kita kumpulkan. Ini dia teman-teman, balon air yang kita isi tadi teman-teman. Yuk kita pecahkan yuk. Meletus balon pink. 1, 2, 3. Wah, balonnya kabur nih teman-teman. Yuk kita pecahkan yuk. Wah, yuk kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita lanjut cari balon air yang lain teman-teman. Kita cari ke sebelah sini yuk. Wah, ada di sebelah sini teman-teman, balon warna hijaunya nih teman-teman.
Wah, ini ada ondel-ondel juga nih teman-teman, tapi kepalanya copot nih. Ondel-ondel bapak polisi muka merah nih teman-teman. Yuk kita bantu pasang teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya. Ondel-ondel bapak polisi, nyok kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi nih? Wah, ada pop it rainbow berbentuk kumbang nih teman-teman. Mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Ada mainan apa lagi nih? Wah, ada hewan rusa teman-teman. Ada tanduknya nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Ada pesawat juga teman-teman. Wah, ini pesawat AirAsia warna merah. Wih, yuk kita kumpulkan. Kita pecahkan balon warna hijaunya nih teman-teman. Meletus balon hijau. 1, 2, 3. Kita pecahkan teman-teman. Wah, 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 balonnya dipatok sama ayam nih teman-teman. Yuk kita pecahkan teman-teman. Wah, susah banget nih teman-teman balonnya. Ayo kita pecahkan lagi teman-teman. Wah, pecah juga nih teman-teman. Yuk kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita cari balon lainnya. Tut turut tut tut tut. Nah. Nah. Di mana ya teman-teman? Wah, di sini teman-teman. Wah, balonnya kabur teman-teman. Balon air warna biru nih teman-teman. Yuk kita pecahkan yuk. Meletus balon biru. 1, 2, 3. Kita pecahkan bareng-bareng ya teman-teman. Wah, ada air mancur teman-teman. Mantul-mantul. Wah, pecah juga teman-teman. Yuk kita lanjut lagi yuk teman-teman. Wah, di sebelah sini banyak mainan nih teman-teman. Wah, ada ondel-ondel juga nih teman-teman. Ondel-ondel muka merah pakai baju warna ungu nih teman-teman. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Ada mainan apa lagi nih? Wah, ada kuda warna coklat nih. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Kita kumpulkan yuk. Wah, ada si Lani nih, bus kecil warna kuning. Hei Lani, dia bus kecil ramah. Kita kumpulkan yuk. Wah, ini ada mobil pemadam kebakaran merah juga nih teman-teman. Wah, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan. Mobil pemadam warna merah. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita lanjut cari balonnya ke sebelah sini nih. Tut 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 tut. Nah. Wah, ada balon isi air warna merah nih teman-teman. Wah, ada mainan juga nih. Wah, ada T-Rex nih teman-teman. Warna merah. T-Rex. Yuk kita kumpulkan teman-teman. T-Rex warna merahnya. Terus ada apa lagi nih? Wah, ada mobil Jeep warna kuning. Mantul-mantul, kita kumpulkan yuk. Terus ada apa lagi nih? Wah, ada mobil konstruksi molen nih teman-teman. Mantul, kita kumpulkan yuk. Wah, ada hewan kudanil nih. Mantul-mantul. Kita dapat empuk ondel-ondel juga nih. Muka putih pakai baju warna oranye. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita pecahkan balon airnya nih teman-teman. Meletus balon merah. 1, 2, 3. Kita pecahkan. Wow, mantul-mantul. Yuk kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita cari balonnya lagi nih ke sebelah sini. Masih ada nggak ya teman-teman? Wah, masih ada nih teman-teman. Ada balon air warna kuning nih teman-teman. Ada ondel-ondel juga nih. Wah, ada capit singa. Di dalamnya ada Iron Man warna merah nih teman-teman. Mantul-mantul. Kita kumpulkan yuk. Kita mainkan capit singanya. Awas, hati-hati. Jangan sampai digigit ya teman-teman. Wah, aku digigit sama capit singa nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat mainan apa lagi nih? Wah, ada bus merah si Gani. Hei Gani. Wah, kita dapat mobil konstruksi pengangkut pasir juga nih teman-teman. Mantul. Wah, ondel-ondel kepalanya copot juga nih. Kita bantu pasang yuk. Ondel-ondel ibu polisi. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Wah, yuk kita pecahkan balon warna kuningnya nih teman-teman. Meletus balon kuning. 1, 2, 3.
Wow, mantul. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Masih ada nggak ya? Kita cari ke sebelah sini teman-teman. Wah, sepertinya udah habis teman-teman. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.